Yebo, mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle okhulumayo nguMike Mhobe. Ime olethulela uhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection esilethulela amaviki wonke. ngoLwesibili uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese luqhiba ngo-9 p.m. khonapha kukhasi lethu Facebook VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle nilapha kukhasi lethu ngenxa yokuthi ngifisa ukuxoxa lani ngamafishane ngeke ngithathe isikhathi eside. Ngithanda ukulinxusa ukuthi sihlangane kuhlelo namhla ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa ngempilo yabatsha eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe ulokhu uqhubekela phambili ubhubhudeka okumangalisayo. Ngifisa ukuzwa kini izilukandaba ukuthi baphila njani abatsha elizweni. Okhanya ngani kuyahlupha ukuthola umsebenzi. Ofisa ungena kuhlelo sicela ukuthi ubhale inombolo khonapha kukhasi lethu VOA Ndebele. Ulapho njalo ukusimezela umlayezelo ku WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.